Ajde. Još jedna priča o fijakeru. Reportaža Nataše Turkić. Vožnja počinje ovako kao i mi sada. Putnici, namernici, turisti, razni drugi gosti koji dođu u Sombor, dolaze ovde na ovaj fijakerski plac, glavnu fijakersku stanicu, gdje? I onda počinjemo odavde, pa pored Slobode, bivše, sadašnjeg Internaciona hotela, pa onda dalje redom, vencem, u krug i opet nazad. Čiča Ilija Marinković, fijakerista, do skora nakon duže pauze jedini fijakerista u gradu. A danas? Danas otprilike nas trojica radimo fijakerima. Inače do sad sam, u zadnjih 6 godina ja radio sam. Od ove godine još dvojica mojih poznanika su počeli da se bave fijakerskim poslom. Od toga nas dvojicu dotira malo i opština, a ovaj treći on to čini u sopstvenoj režiji. Vratimo se samo na kratko u prošlost. Milan Stepanović, zavičajni istoričar, kaže da se fijakeri po ugledanju na druge srednjoevropske gradove u Somboru javljaju polovinom 19. veka. A već od 1884. godine gradske vlasti donose i pravilnik o radu fijakerske službe, koji je predviđao da fijakeristi moraju da budu čestiti i pristojni ljudi, naravno vični kočijašenju, dobri poznavaoci rasporeda gradskih ulica i pre svega trezveni barem dok voze. Ima jedna interesantna zabeleška novinara zagrebačkog Srbobrana iz 1885. godine, kada je došao na somborsku železničku stanicu, on beleži da se pred stanicom otegao čitav red karuca, kako su oni zvali fijakere. Fijakeri su naravno prema odredbama pravilnika morali da budu u dobrom stanju, lepog izgleda, čisti, održavani, a konji pre svega dobri i zdravi. Stanični prostor, a takvih je u Somboru bilo 5 u to vreme, morao je da bude čist od svake prljavštine ili otpada, znači sami fijakeristi su održavali taj prostor, a u sušnim danima i zaliven. Tokom na primjer prve polovine 20. veka, pre nekih 100 godina, gradom je vozilo i po 70 fijakera. Kružni fijaker, plac koji se nalazio preko puta hotela sa kojeg fijakeristi, doduše retki, i danas polaze, gradske vlasti uredile su 1910. godine i zasadile 27 sadnica bođoša, koliko je bilo i fijakerskih mesta. Odatle su parkirani fijakeri razvozili zorom ranom, na primjer, od ocnele veseljake sa, kako bi Laza Kostić rekao, neke netrenke terevenke iz obličnih bircusa ili hotelskih salona. Tu su puranile piljarice s kačicama poznatog sira odlazile na pijacu. Tu su bile gradske frajele, gospoje, zamomčeni derani činovnici, hirovite gazde debelih šlajpika koji bi ponekad kao potvrdu svoga gospodstva u jednom fijakeru vozili svoj štap, u drugom šešir, a treći bi vozio njih. Ajđi, 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 ajđi. Možda je baš Čiča Ilijin fijaker vozio nekog hirovitog gazdu. To je tada takozvana prva jugoslavenska tvornica karoserija i kola, čiji sam pečat našao kad sam obnavljao ovaj fijaker koji sam kupio pre nekolike godine, i ja sam ga obnovio i doveo u ispravno stanje i sada on opet kao pravi stari fijaker funkcioniše. Nakon Drugog svjetskog rata kao simbol kapitalizma, fijakeri somborski padaju uglavnom u zaborav i ostaju zatrpani prašinom, skriveni po šupama retkih. Na ulicama ih bejaše sve manje, da bi 90-ih godina prošlog veka ostao samo jedan. Na kraju stari Čikaduca, Sanko Milutinović, je vozio do 1997. godine i valjda do zadnjeg dana skoro, dok je nije uginuo njegov konj Miško. Zašto si, starino, pod ovim orahom bacio zob i slam? Tu je stanica gde poslednji put je zastao moj
riđam. Da li zbog tradicije, kulturne baštine, pesama toliko puta slušanih, nostalgije ili pak zdrave svesti o tome šta je fijaker nekada značio za ovaj grad i šta bi za njega mogao da znači danas, tek početkom ovog veka nekolicina entuzijasta kreće, istina stidljivo, ali sa vizijom, da skida prašinu sa sedala i točkova karuca opevanih u pesmama i da ih izvlačenjem iz uspavanih sećanja vraća na ulice. 2002. godine oko iste ideje okupila se grupa entuzijasta, pre svega vlasnika konja za zaprege i fijakere, pojašnjava Slobodan Lazić, član predsjedništva konjičkog kluba Zapadna Bačka. Zato što se tih godina pojavio jedan potpuno neprimeren vakum varoši kao što je Sombor. Čika Duca, nažalost, umro, poslednji somborski fijakerista, i Sombor apsolutno ostao bez fijakera na svojim ulicama, znači nekoliko godina nije u Somboru bio ni jedan fijaker koji je zvanično vozio bilo koga, sem ti koji su bili u privatnom vlasništvu, zaokupljeni paučinom i prašinom po nečim šupama i konja koji su čekali neke bolje dane. I prvenstveno zbog toga se rodila ta ideja da se eto ta neka grupacija ljudi okupi oko iste stvari, a to je povratak fijakera na ulice Sombora. Negde otprilike u isto vreme je i opština odvojila neka minimalna sredstva da bi se bar jedan fijaker sredio i da bi se bar jednom čoveku dala neka primanja da vozi ljude uglavnom oko venca i da bude predstavnik te neke stare škole. Ideja našeg kluba, konjičkog kluba Zapadna Bačka je da se u svakom smislu vrate fijakeri na ulici Sombora. Ne, naravno, nikad više kao osnovno prevozno sredstvo i da teramo otprilike tu priču u pravcu da to deluje na imidž samog grada, znači u najlepšem mogućem smislu, da privučemo ljude koji ne žive u našoj sredini, da dođu, ako ni zbog čeg drugog, onda zbog toga, i da one koji su već došli iznenadimo tako nečim. Prvi susret Milovana Radovanovića Mikana, vlasnika jednog od najposećenijih lokala u gradu, istinskog zaljubljenika u starine i takođe entuzijaste, sa fijakerom beše 80. godine prošlog veka kada ga je po dolasku u Sombor sa autobuske stanice do odredišta odvezao fijaker. I od tada pa do dana danas uvek sam maštao da imam i svoj fijaker. Međutim, ambicije su više dotle da sam nabavio više komada koje sam normalno restaurirao i stavio u top kondiciju. Fijaker stari ulicama luta. Mikanovi pokušaji da sa nekim ovdašnjim zaokruži priču o Somboru i fijakerima ostali su uglavnom samo to. Pokušaj. Moram biti iskren, nisam naišao do sada ni na jednu opciju, neke zainteresovanosti za zajednički projekat, međutim pojavila se puno agencija turističkih sa strane s kojima imamo dosta lepu saradnju, ja kao lokal posebno, a naravno i oni kao turistička ponuda vožnjam fijakerom. I znači vikend koji je svaki sledeći, postoje te turističke agencije koje najavljuju dolazak i obavezno u svom aranžmanu imaju vožnju i fijakerom. Bilo je nekih pokušaja, međutim to je sve nekako mrtvo slovo i sve to ostaje onako neefikasno. Postoje dobre namere i dobre želje, međutim nikako da započnemo neku saradnju da to zapravo počne da živi. Molim vas, nemojte, ne psujte. Molim vas, nije fair. I iskustvo u tom smislu Slobodana Lazića iz konjičkog kluba Zapadna Bačka slično je. Ne psujte fijaker. Jako mi je žao što ljudi koji su na nekim pozicijama da bi mogli da odluče o takvim stvarima nisu imali više razumevanja onda kad je nama to bilo najpotrebnije, nego smo potpuno samostalno terali tu ideju i to što smo dobijali onako, što se kaže, na kašičicu. Do ove godine, eto, malo smo pokazali više sluha za nas, ali mi je to nekako i logičan sled bio kad već 5-6 godina nešto se trudiš i radiš i organizuješ fijakerijadu. Moram u prošlogodišnju da spomenem, 51 fijaker je defilisao gradom Sombora, preko 100 upregnutih konja. Na kraju mali Lazar iz Obrovca je upregao smopreg koji Sombor nije video
možda nikad, ili ima jako malo onih koji pamte 8 upregnutih noniusa ili picanera u jedan fijaker i toliko kajasa u 2 ruke. Samo fotografije sa te fijakerijade već govore o tome koliko bi to moglo da utiče na imidž samog grada i koliko bi to moglo da privuče neke ljude sa strane. A da je prilično teško dugo biti entuzijasta, činjenica je sa kojom su saglasni i Čiča Ilija i Lazić. Konj zahteva velika ulaganja, ishrana i održavanje konja su skupi, zatim mora se održavati oprema, mora se fijaker održavati, potkivanje je tu, pa i fijakerista je tu i on mora da od nečega živi. Ne možeš da obiđeš celu opštinu s njima ako on danas glaba livatsko seno i na kraju dana dobije 3 klipa kukuruza zato što onaj koji ih vozi jedva preživljava od toga što radi, mislim, to onda stvarno gubi svaki smisao. Da se možda neke stvari pokreću sa mrtve tačke je činjenica da je opštinska turistička organizacija za svoj zaštitni znak odabrala sliku baš fijakera. Kakav takav početak. Budi li se negde svest ovdašnjih da bi taj opevani, naslikani, ponekad i psovani fijaker mogao da postane novi, stari, kako se to danas kaže, brend ovog grada. Ne samo u novoj pesmi, slici, tragu, nego u priči koja Somboru može da donese nove pozitivne trendove. Entuzijazam i optimizam obično stoje rame uz rame, pa u tom optimističnom tonu ovu priču kraju privodi Slobodan Lazić, koji je osim ostalog i instruktor jahanja u konjačkom klubu Zapadna Bačka, sa željom da čitavu generaciju jedno edukujemo, jer to će danas, sutra opet biti neki ljudi koji će, Bože zdravlje, stići na neke pozicije, pa će možda moći da odluče o tome da li fijakeri trebaju, da li konje treba gurati više u prvi plan kad se priča o imidžu nekog grada koji je to imao vekovima unazad ili ne treba. Bila je ovo reportaža Još jedna priča o fijakeru. Autor Nataša Turkić. Tonska realizacija Goran Kulić.